Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingan di tinagan nga Ella adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak a waitress iti may sa nga inuman. Ngem saan ko nga imbagbaga iti nobyo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ella dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ella, ni Billy. Kaya't nakakano mama mo? Hi. Anya ti kaya siya asawan, sir? Makiawid kan kuana. Ha? Awan mo dakas na saan ka di? Ngam, sir. Agi, sir, blaang ti arak kan pulutan ti trabaho mi ditoy. Pudno, ang di mo ka di kaya ti sideline. Dakdakkel ti masweldo no kas jay. Pasensya kayon, sir. Ngam, jak kayat no anyaman day ta sideline. Siyak ti boss mo. Isuarumbang agtungpal ka no anyaman ti kayat ko. Sir? Amom ka di a best friend ko da iti kasangsang umita, ha? Sir, pangaasiyo ko ma. Di mo amunon niya pa iti kabaalak nga ramiden. Sir? Ala, bay amon, Jack. Bay amon no di na kayat. Mangkita aklangan iti sa bali. Okay lang kanyak. Sikamat. Naimbaglangan ta na anos to'y best friend ko. Ala, agsublikan iti trabaho mo. Friend, apay, anya tinapasama kitay. Nakita namin ngayong masidag na Sir Jack kan ti best friend na kan ka. Kuna kami ni Sir Jack asumurutak ka ni Billy a best friend na. Kan, ada ka pa'y sideline ko. Ngam Jack imanugot. Anya? Di, nasayaan ko man at the sideline mo. Jack narod amo na anya di sideline na ibagbagana. Ay, no siyak ti sika umanugot ha? Basta lakit din ang ina ti sweldo. Anya? One friend, iti kinarigat ti biyag ita, agpili ka pailaan aya. Kan may sa, isumo ti sigod at trabaho ta. Adamot swel-sweldon ta ditoy. Kan no ada tip ta, di ada may pawit ta kadagiti naganak ta. Kaya't kumati makaurno nga dagos. Iti kasta, mapatarimaan kun ti balay mi. Kita man, manaabulan kun ditoy, ngambasig paylat may pawpaw it ko kadananang ko. Xander, imay ka mo dito boarding house mi. Nalipatam ka din? Ti anya? Kat naman sarita ita. Ha? Ay, wan gaya man niya. Pasensya kan. Busy ak ngamin iti trabaho. Iso anaawan iti panunot ko. Okay lang. Ayan tangay man sarita. Mabalin ka di nga intag date? Mabalin ka di nga inton maminsan laangan. Adda pa ngamin trabaho kiji call center inton rabii. Iso anas kan nga aginanaak ita. Kasta ka di? Pasensya kan ha. Mabalin mo't ngamin aniti boarding house kayon nga ag-celebrate. Mabalin ka di? Ay na, Ella. Ikamot ngamin ni Sander iti oras, ha? Madamdama, i-break na ka. Sige man laangan. Sige. Mapanak gumatang iti pagsasangwan tayo. Ay, kuyugan kan. Sander, aguray ka lang dito'y, ha? Anyang oras di trabaho yung ita, Ella? Nasapa pa'y mat. 8:00 pa'y laang. Itulog kantan, ha? Ha? Ay, saanan? Ha? Adamot ni Ira akadwak. Kan, amok ang masapa ti trabaho minton bigat. Sana bale, kabailan mi ti ag-commute. Sigurado ka? Wan, awan pagdanagam. Bala. No, dahi tati ko nam. Agpakada akon. Sige, agan-anad ka. Wen. Sige, inakon. Sige, bye. Ay, naimbaglangan. Ta
manugot nga uray saan na kami nga itulod. Amang ano maamuan na asaan apod no nga iji call center ti pagtrabahuan mi. Friend, nakadigos akon. Sumaruno ka mutan, tapno saan ta maladaw. Uwan, Oh, abe ka sa titsuram. makonkonsensya akla ang friend. Amo kasaan akayat ni Sander nga agtrabaho ak iti inuman. Ngam, inpilit ko pa'y laang. Tidakas na, inlimod ko pa'y kankwana. Anya nga rod ngay. Saan ta mo ta kabailan tagtrabaho iti call center? Qualifications pa'y laang bagsaktan. Anusan ta pa'y laang tag-waiteress? Sikapay lang ti makamo kadag iti customer tayo, Ella. Ada na patagapagsalitaan mi kini Ira. Ha? Nawatam ka di? Uwan sir. Ira, sumurot ka kanya. Friend, sikapay nga rod di makamu dito ya. Ella, di ka madanagan kanya. Kabalak ti bagi. Amang ano dakas ti iparamid na ka. Sikamat, nag-OA ka talaga. Madanagan aklaan ka. Anya ko matipagdanagam kanya. Kunakmat kan ka kabalak ti bagi. Umay ka na, Ira. One sir, paumayan. Nangag mo, ay ayaban mo ko ni sir. Aganad ka, friend. Kumusta kan dito eh? Ay, nagbaglaangan tarimwar kayo. Anya kaming ayat imbaga ni sir ka. Pag-sideline na ka no. No kayat ko at triple ti bayad ko. Ha? Anya ak klase a sideline day ta, friend. Ay, saan mo nadamagan anya? No kayat mo mat, kasaritam ni Sir Jack. Amangan mo't na maisagmak ka, ha? Adamot na dito sigod at trabaho ta. Amom, no danton sideline ko. Dakdakal ton ti sweldo, friend. Kaya tasawan tayo ta. Dakal mati may pauit ko kaninanang. Adamot sweldo ta dito, uray awan sideline mo. Kurang nga ruday, Chay. Alakit din. Asikasuan tan nagiti customer. Tapno sana makaungot ni Sir Jack nagtaktak dertalaan dito eh. Ay, no apay mat namin nga ag-sideline kapay laang. Oh, Ira, nasapa pay laang Apay nagsapa ka nagpalas. 8:00 pay laang itirabi iti duty ta. Umuna ak, friend. Ang dapay ngamin sideline ko ita. Sumarunukan to laangan. Ha? Kunakmat kan ka at triple ti maala ka bayad. No at the sideline ko. Kan may sa, nibili laang ti customer ko. Anya? Sige, mapanakon. Teksan na ka, no ada kan i-Chaiwan. Apay ngamin anas kan pay laang na ag-sideline ka. Ni, nagsaritaan tanti may papaniti daytoy sana ya. Kasapulak ti kwarta. Amom dayta. Amok. Saan adakas ti ag-sideline? Ngam, dyan nasaya at kumamot at trabaho, Ay, wan gayan. Adto ti padlak ti boarding house ta. Ilak mo nasaya at no pumanaw ka, ha? Sige, mapanakon. Pimanaw latan. Di na pa'y sinumbatan ti imbagak kankwana. Agyaman na, tayo manugot kamot lang nga rumarta. Wan uray sagpaminsan laang. Kumusta mo ti trabaho? Sa call center. Nasaya at mat. Apaya ka na yun arabi iti trabaho. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Sige. Wan gayam. Baka mabalinin ngayam amuka kada mami kan daddy. Kanayon na ka ngamin nadamagan kanyak ni mami. Ha? Saan pa'y ko mga ita? Apay ngay? Sa anak pa'y anak kasagana. Kan may sa mga nudinak kayat para kan ka. Naibagakon kan kuha na ti trabaho. Amo ni mami, a call center agent ka. Kat okay lang kan kuha na. Kasanungatan, numaamuan daasan apod no a call center ti pagtrabawak. Anya at ti agbalin a reaksyon da. Numaamuan da a waitress sa kayam. Apay nagulimak ka? Anya nga may nandiy bagbagam? Amo ni mami, a call center ti pagtrabahuan. Kat okay lang kan kuha na. Tinapatag, nasaya ti trabaho. Nasayat nga rod no kasta.
Ngam ikanak ko mapa iti panawon nga agsagana, Sander. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana as sumango iti inam. Anyat orasan? Alas 5 na. Anyat oras di duty. Kas iti sigod, Itulod ka na. Ha? Ay, saanan? Kabailak man. Asi ka Di ka pa nagpatpatulod na pulos kanyak. Apay ka di. Nakababain madgan ka. Anya ko mga itipagbahinam. Kat nobya ka mat. Uray man? Saan mo't anas ka nga itulod nakpailaan? Aywan, apay nga awan ni Ira. Nasapa nag-duty ita. Kasta? Ala, ita pa nga ron mga restaurant. Sakbay nga diretso ka dyan trabaho. Nasa isaya at tay. Naimbag na nakasangpot kan, Ella. Ado nga minti customer tayo ita. Oh, kumusta dyan sideline mo? Nasaya at man. Ay na, at titinted na atip kanya ko. Sa nga ribo ko naman. Sa ribo laang. May mayatan ti andangan di awan. Saan kayo asusweldoan tapno agis istorya kayo dita? Ado ti customer tayo. Isuda ti asikasuan niyo. Pasensya kayon, sir. Saan na maulit, sir? Rumbang lang. Kitkitaan nyo nga ado ti customer. Agtaktak der kayo kit din dita. Apay manan na ya, Jack, my friend. Kita man no nasaya tar aramidan dagiti waitress ko. Makapasulon. Ado ti customer. Ngam agis istoryada kit din. Pasensya kayon, sir. Ala, huston day ta, Jack. Ang mga numahay blood ka bay? Miss, may saman abuti ti arak? Asikasuan nyo nasaya at ni Billy Nasingad agayam ko na ito Naawatan nyo? One, sir. Naka-order ako ni ti kanan tayo. Isamangan tayo. Kabayatan ti pa nag-iistorya tayo. Agyaman kami, mami. Isugayam ti nobyam, Sander. Well, mami. Ella tinagan na. Nasaya at tanagam amuta yun, ma'am. Ka? Anya ti trabaho, iha. Ha? Apay kasta ti reaksyon mo. Timbagak matin kada kaya call center agent. Tinobiyak, mami. Awan matdakas na no salud-sudak manan. Saan ka di, Ella, iha? Uwan. Pudno ti ko na ti inam, Sander. Awan mo't dakas na. Jak ngamin kaya ti low class a babae nga ikalay sa ti anak ko, Ella. Iso asig siguradwak lang no talaga nasaya ti trabaho. Jak manan kayat ama ulit tinapasamak ini. Kanjak ipalubos ang madadaal ti imahe kan reputasyon ti pamilya. Saan kayo kalipi mabisin? Bangan tayo na. Ay, sige lang, anak ko. Oh, Ella, mangan kamatan iha. Amangan numabisin kamatan. Uy, Ella. Anyat orasan. Hindi ka pa'y matla nakadigos. Sa anak nag-duty ita. Apay kumasaan? Sayang mo ti sweldom. Jakon kaya ti ag-waitress iji inuman. Saanan akabaulan ti konsensyak, friend? Ha? Anyat kaya't masawan? Nakaamiris akon. Agsapulak laangan iti sa bali a pagtrabahwak. Urayan niya. Basta saanan nga iji inuman. Itaman pa'y? Napatag ni Sander kanyak. Kanjak kayaton ti agilimod kan kuana. Amok mat, adi na kayat nagtrabaho ak iti inuman. Kat maawata ko no apay, friend. Ay, kat, andakan ka na ita, friend. Agyaman ak no maawatan nak. Si Kangay, agikat ka kadimat? Saan pa'y nga ita, friend? O sige, agbiro ka nga rodon iti sa bali a pagtrabaho ak. Diyay nasaysayat at trabaho. Saanon nga ijay inuman. Apay anasapa ka ngay may. Alas 8 pa'y mati-duty mo. Agikata kon iti trabaho, sir. Anya? Nakapagdesisyon akon, sir. Apay nga gikat ka. Kat it-ited ko mo ti husto asweldom.
Jakon ka ba ng tagtrabaho dito sir? Apay, ti ko nam kadikat nadalos ka babae. Sir. Amok met a clubhouse ti nagtrabaho sakbaya nag-apply ka a waitress dito inuman ko. Ita, agin dadalos ka. Kasano anaamuan nyo dayta sir? Masapol ka di pa'y ngay bagak no asino tinangitanon kanyak. Ang mga numasaktan ka no ibagak no asino. Awan ti karbangan nyo amang ibagay ti kasta kanyak sir. No apay anaaramid ko ti kasjay. Gaputa ka sa pulak unay idi ti trabaho. Urayan niya pa'y ti aramid. Narugit ka lang ta. Saanin nga agbaliw na ita, Ella. Uray anya pa'y ti ibagbagayo, sir. Saan da kun amalapdan pa'y? Nakasarita ko ni Jack Ira. Saan akon asumrek iti inuman na. Anya? Mabalin mo ti agikat, friend. Agsapol talaangan ti sabali a pagtrabahuan ta. Kasanungay awanan ti masapulan ta. Adda. Padasan ta ti agbirok Madanagan na kamin kan ka, friend. Kasanungay no agibalas ni Sir Jack. Gapo iti panagikat ko. Kat si kati pagibalasan na. Ammo na tinapalabas ta Ira. Kat day ta ti makagapuno apay agungundawayan na ta. Ammo na aklab ti nagtrabahuan ta idi. Kat iso ti us-usaran na apang blackmail ka data. No siyak ti sika, uray saan ka nga agsubli ijay. Amangan no maisagmak kalaang, friend. Agyaman nakta nakaumay ka, Sander. Uy na. Kunam ngamin na napatig ti ibagam kanyak. Jakon kaya ti agilimod kan ka. Ibagakon ti pudno. Anya apod na? Napatag ka kanyak. Kat saanan akabaalan ti konsensyak ti agilimod kan ka. Agyaman nakngarod no kasta. Sander, saan apod no a call center agent tak? Club kan inuman ti nagtrabahwak idi. Sapay la ko ma. Tasaan pa'y anala daw ti amin. Kat mapakawan nakpay. Ella. Apay ngay narakop nak. Agyaman nakta nakaamiris kamit laeng. No kasta. Amom ti pudno. Wen. Amok nga naman ti pagtrabahuam. Ken amok aklam ti nagtrabahuam idi. Kasano na amuam? Sana nanas ka na maamuam. No asino tinangidanon kanyak. Maragsa ka nak. Tanakamiris kan. Pasensya ka no naaramid ko ti kasjay. Kasapulak namin ti kwarta. Maawatan ka. Kaya't sapay la ko ma. Tasan kan nga agsubli iti sigod at trabahom. Ika, Alexander. Saan ako nga agsubli iti sigod at trabaho? Diyak kaya't amapukaw ka kanyak. Manipod idi, saan ako na nagsubli iti sigod at trabaho. Pagyamanak ta iti likodan tinapalabas ko, inaklon nakpailaeng ni Xander. Nasaya at mat ti inana kanyak, kat isupay ti mangibagbaga, ngagkalaysa kamin kini Xander. Nagkalaysa kami nga rod, kat nagipatakder kami iti sari-sari store, nga isu ti asikaswan mi ita kini Ira. Alakastan, katagyaman nakiting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Ella. Pagayam Ella, agyaman iti daytoy pakasaritaam. Awan ti makunak, no di ti mangkablao kada kayo nga agasawa, gaputa da kayo latta ti nagkatuluyan. Ket ala, sapay la kuma, tagtultuloy ti pannakaawat, respeto, ken pamategyo iti tunggal maysa. Tapno agnanayon ti ragsak, ti binangon nyo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ng inyong patulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan nga Ella, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo